katastrofa. Komentar, dajte tamo najcrno. Ovo je. Evo. Se gleda da li je pod kontrolom ili nije pod kontrolom. Sramno. Evo, cijeli znači od Kanio do Kajzarče, do pristanića, sve ovo na nulu. A da beše samo barem metro, takav metro voda da beše pod ovo ili pola metra da beše. 30 cm da beše, nema da beše ovako.